Hello, bye Rob. Hai ani blogger norong lam sogo. Keke dini kai norong anom te hydra soksong jang lokana. Ko. Keke dini ke sabu sande. Nga tai sini Just Foundation de. Gabun bagai thangmani jabo. Ready ni pakai ready. Yang film mama, ikan mama. An mama ready kana. An mama kamu saya tong kan. Mungkin orang naik jong itu, an blog na payasak, mungkin jong di program orang orang mungkin naik jong di. Ini pai jong, ini mama kalian cak suka. Nih lihat cak mana? Kau back ni nak tamu ni sing kau wan tu di mana? Apa hengke yang gitu pakai hengke, aro di falta, cari kau. Nggak tahu lagi kesung, aku lajak nama mama. Hadai, buka, tam lihat tongkar, time naik tongkar. Itu di kota sini bagi ketangkaran apa? Norok kau cikun no, buri winya, penang kelang sedih. Kai sini dikon cito, dikon nito, tong hangkai kisah dakti lain. Kan norok dia penang thangun ka. Buku Bishopoti, buku Anjana, Taku Kiron, buku Biroman, Taku Modon, Taku Samya. Ini Women's Youth Nijatan Tokan, General Women's Youth Intawin, ini Antang di Pondok, Bro Kendall, Sikono, Nusantara. Jorani bisingo. Bela hambai sini sati penangnai rokno, borok penangnai tonggo. Kai nong ithani nagar masano sini mo thangkai kaisa belai ke nok kahai sikon gaun bagai nong ithani nagar masano sung norokno asuk thai rok kaham kai riman liya gaun bagai nong ithani nagar masanjao nagar nani bagai sini fan rok bawa hakai joto nangliya pisa tungmani jora abo hakai sung sakisa soilai nai asuk tongnani bagai norong koi jauh.
Cukulu tamu kah kok kalau cibai muka buka muka buma muka baik ini muka mau lagi manjak hello mama ya kali satu ya hello cái trứng to thì nè hành đợi cái sắp lại ra có cái rất phải tin cái trứng đi đọc ăn đi business khai là hàng cam bagi cái nó ăn quá chốn phun ra giá cái còn từ cái khai thang ta charge bike cái itu kau betul nggak? Itu toka di Bali ya ini. Kisah hal bahami yang kaba. Kaya kau betul nggak nih borkat kalau betul kan tonga. Arah kaya nih bos hai dua, kaya orang kang gitu. Wah lupa. Cái ini blog asal tuh yang selain yang tonok kena, cintai kalau para lo. Cintai kalau kang tanam musuhnya pakai kaya itu tong tong suka. Jatuh banyak baru bayi malah leyo, kaya jatuh banyak. Jadi gusti bo, mungkin parah head di mana, mungkin amun bagang orang nangzok taruh.